Hello, good morning. Welcome back to my YouTube channel. नुआ ब्लॉग रे अपन मन को पुणी थरे स्वागत। ओके भाई शीत सकाळ भारी कष्टदायक उठिया ପାଇଁ सकाळ नाही म से भाई 11टा हेलाणी माने 10:53 ହେଇଛି ଏବେ। ଏଇଠି ଆମର ଗୋଟେ ଛୁଆ ପାଠ ପଢୁଛି ବହୁତ ପାଠ ପଢି ସାରିଲାଣି ସକାଳୁ। ଜିଶା 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 ଆଛ ଆଛ ଏଇଠିକି ଆଛ ଜିଶା ବହୁତ ସିରିୟସ୍ ଅଛି ତା ଏକ୍ଜାମକୁ ନେଇକି ସେ ସରି ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବା ଠିକ୍ देखिया देखिया केते पाठ पढ़िलानी केते पाठ पढ़िलानी कौन बोचु देखिया ओ लिखुछु ए भाई सेटा नहीं देला सारी देला एटार कोन पई करथुलु एटा कोन करछु तो एटा रो लिखा पई तो के कहितला पुणी लिखिला एटा तते मु देइथिली ओ लिखा पई तते मु तो देइथिली एठी तू ओ लिखिबु एटा तते देया हितला ओ लिखिबु हां चल मते जा एटा रो लिखा पई के देइथिला के देछि हाँ पुणी ए तू कि पाठ पढ़ुଛୁ चिरी पकेलुणी खाता बही कौन तो एटा कि कहितला ओ लिखिया पई ये सब ओ आ कौन कौन लिखिछु तू मु पढ़ी पारनी हाँ तापरे ओ आ तापरे कौन ए गंदा गंदा छुआ एमती करंतिनी नंबर रागिबे ओ को चिरंतिनी नंबर रागिबे हाँ नंबर रागिबे ना सॉरी को ना ओ तू केते ओ लिखिबु केते ओ लिखिबु कहलु मते ओ ना ओ आउ मु तो पाकर दिटा पेन नहीं आसली से खोजुची पेन हाँ लिखिबा माने पाठ पढ़े पे एमती विकल कोछुआ हुए कौन ना हो देबी रो हाँ कौन लिखिजु भूली गलु जा लिखिजु हो छाड़ आम आसलु टे एक्सरसाइज करदे आम जमी एक्सरसाइज करते टे आसलु करदे एक्सरसाइज केमती करथले हमें एक्सरसाइज केमती करथले हमें हां टिके ताबरे एबे आटी ହେଇଗଲା ଆମର ଏକ୍ସରସାଇଜ ହେଇଗଲା ଏଠି ଦେଖେ ଏ ଟିପାଟା କିଏ ଲଗେଇ ଦେଇଛି କିଏ ଟିପା ଲଗେଇ ଦେଇଛି ମାମା ହଁ ବାପା ତ ପାପା ଆସିକି କେତେବେଳେ ଲଗେଇଲେ ମାମା ମାମା ହଁ ମାମା ହେଇଗଲା अच्छा चलो कुन्नी बेबी कौन करछि चलो देखिया टिके कुन्नी बेबी कौन करछि कुन्नी बेबी केमती हामा करथला हैं कुन्नी बेबी केमती हामा करथला हैं जीवा कुन्नी बेबी देखिया चलो हाँ चलो देखिया कौन करछि कुन्नी बेबी हां धन इवन नंगु इजिटा ए ताको शर्ट पिंदा ताको देखिबानी ताको ड्रेस पिंदा छोटा होची हे गले एबे छोटा होची ये जामाटा छोटा होची आउ नंगु नाही एबे हम ड्रेस पिंदले हमर इज्जत बंची गला छोटा होची एटा ताठार बोधे बडो एटा हां ड्रेस हां एटा बडोटा हां एबे छुआ संगे संगे बढीबे केते छोटो सेति पई बेसी ड्रेस ओणा हईनी थरे बेसी मास पर ओ तो चुप कर कांदला এই জেজিটা বড় বদমাস আছে না বড় বদমাস আছে জেজিটা টুকাটা কোন কাঁদুছো হ্যাঁ ওটা টুকাটা কোন কাঁদুছো কইলি মা ଆଉ ଗୋଟେ କିଛି ଦିନ ପରେ ତୁ ଲାଇନ୍ ମାରିବୁ ଝିଅଙ୍କୁ ବାବା ଓ ଆଇଲେ ମାରିयो ଲାଇନ୍ ମରା ଟୁକାଟା ବାବା ଏଇ ଗେଲା ଏଇ ଜେଜିକୁ ପିଟିବା ଧରିକି କନ୍ଦଉଚି ତୋତେ କନ୍ଦେଇ ଦଉଛି ତୋତେ कौन दे दोची तते जेजी कहूच जेजीमा को
হ্যাঁ ଖାଲି ମାଡ଼ ହବ ଜେଜିକୁ ବାହାର କରିଦେବା ରହ ଘରୁ ଆମେ ତତେ ବାଡ଼ଉଛି କଣ କହୁଛ ଭାରି କହୁଛ ଲୋ ଭାରି କହୁଛ ହଁ ଇଏ ଏଇଠି କ'ଣ କରୁଛି ଜିସା ଭାରି କହୁଛ ଲୋ ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ତୁ ଏଇଠି ସାଇକେଲଟା ଦେଖିଆ କହୁଛ ଜିସା ଆମେ ଯିବା ଏଥିରେ ବୁଲି ଯିବା ବୁଇ ବୁଇ ଯିବା ଏଇ ସାଇକେଲରେ ବୁଇ ବୁଇ ଯିବା হ্যাঁ বই বই ଯିବା କୁଆଡ଼େ ବଇ ଯିବା କୁଆଡ଼େ ବଇ ଯିବା হ্যাঁ ବୁଇ ଯିବା ବୁଇ ଯିବା କହିଲୁ ଆପଣ ଯାଉଛୁ କ'ଣ କରିବା ଝିଅ ବାହାରକୁ ଦିଆହେଇନି ନା ଖାଇବୁ ମାଡ଼ ଖାଇବୁ କଥା ଶୁଣିବୁ ହେଁ ତୁ କଥା ଶୁଣିବୁ ନା ବାବା କ'ଣ କହୁଛୁ କାହିଁ ଏମିତି ହଉଛୁ ହେଁ ତୋର କ'ଣ କିଛି ଜଣା ପଡ଼ୁନି କି କାହିଁ କାନ୍ଦୁଛୁ ଏଇ ତ ଏମିତି କରୁନି ସେ ଡରିଯିବ ଗୁଣ୍ଡୁରୁ ଏ ହାଇ ନାନୀ ଦେଖ ହାଇ ନାନୀ ଦେଖ ନାନୀ ନାନୀ ନାନା କ'ଣ କରୁଛି ଏଇଟା କି ମୋ ବାୟା ତ କାଇଁ ମୋ ବାୟା ତ ହାଇ ନାନୀ ମା ଦେଖ ହାଇ ନାନୀ ମା ମୋ ବାୟା ତ ଏଇଠି କି ନାନୀ ମା କ'ଣ ମୋ ବାୟା ତ ଏଇଠି କି ଦେଖ ନାନୀ ମା କ'ଣ କରୁଛି ଏଇଠି ମୋ ବାୟା ତ ଏଇ ଝୁଲ ଝୁଲୁ ହାତୀ ଝୁଲ ହେଇ ଦେଖ ନାନୀ ମା ଏଇଟା ମୋ ବାୟାଟା କି ଏଇଟା 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 ଯା ନାନୀ ମା ଯା ହେଇ ନାନୀ ମା ଏଇଟା ମୋ ବାୟା ତ କି ନାନୀ ମାରେ ନାନୀ ମାରେ ନାନୀ ମାରେ ଧନ ଧନ ବେବିକୁ ଟିକେ ଆସି ଡାକିଦେଲୁ ଡାକ ବେବି ନାନୀ ମାରେ ତାର ତ ସେ ତ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କାମ ତାର କୋଉଠି କ'ଣ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ବୋର୍ଡରେ କ'ଣ ଲାଗିଲା ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଖୋଲାଖୋଲି କରିବ ଯାଇକି ହେଇ ନାନୀ ମା କ'ଣ କହୁଛି ହଁ ଚାଲିଗଲୁନି ନା କ'ଣ କହିଲେ ମେସେଜ କରିଥିଲି ବେଶୀ ଝୁଲାନା ହାଲକା ଖାଲି ହଁ ହଉ ହେଇଗଲା ବହୁତ ବହୁତ ତୁ ମୋର ମେମୋରି ଫୁଲ କଲୁଣି ହେଲା ବୁଝିଲୁ ବାପଲୋ ହାଇ ହାଇ କହିଦେ ଟାଟା ହାଇ ମରା କହିଦେନି ବାବୁ ନା ଟାଟା କି ହାଇ ବାବୁ ନା କହିଦେ ଟାଟା କି ହାଇ ମରା ରେ କ'ଣ କରୁଛୁ ଦିଶା କ'ଣ କରୁଛୁ ମୋ ଚୁଟିରେ କ'ଣ କରୁଛୁ ମୋ ସୁନା ମାଟା କ'ଣ କରୁଛି କାଟୁଛି 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 କ'ଣ କରୁଛି ବଛି 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 ହଁ ହଁ ସେଟା ନା ମାଲୋ ମାରିଦେଲା ମୋତେ କାଟିଲା ବା ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଘଷିଦେନି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବିଞ୍ଚି ଟିକେ ଘଷିଦେନି ହଁ ମୁଣ୍ଡ ଘଷିଲ କ'ଣ କରୁଛୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଉଛୁ ମୋତେ ହଉ ଦେ ହେଲାନି ଆଚ୍ଛା ମାରିଦେ ମୋତେ ତୁ କରିଦେ ସାଇଜ୍ କରିଦେ ସାଇଜ୍ କରିଦେ ଏଇଟା ସାଇଜ୍ କରିଦେ କ'ଣ କରୁଛ ଏଠି ଦୁଇ ଜଣ ତମେ କ'ଣ ଛୁଇ ପଡ଼ିବି ଛୁଇ ବୋଲିଛି ଗୀତ ଛୁନିକି ଛୁଉଛି ଗୀତ ଛୁନିକି ଛୁଉଛି ହଁ କ'ଣ କ'ଣ ବାବା ହଁ দেখি ডাকিল আছ যাকে ডাকিদেল আছ আছ কুয়াড়ে তুমি কুয়াড়ে যাচ্ছ হ্যাঁ কোন হ্যাঁ কোন না 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 মু ছাড়িবিনি জোতা পিন্ধি দেবি হ্যাঁ হଉ জোতা পিন্ধি দেছি র আচ্ছা এইটা খোলি দেবা ছি গগ দেখাଯିବ ছি ছি ଡାକନି ତାଙ୍କୁ ଡାକନି ତାଙ୍କୁ ଡାକି ଦେ ଆଛ